Ayo gerak dia gerak. Naik. Itu dia di muka. Gerak dia. Aduh, nanya salah Aing di mana? Jelaskan salahnya di mana? Iseng ke batur. Setan dia. Wajah. Dia, nongan dia gerak. Bagus dia. Iseng ke batur ulang. Injak dia naik dia. Ulah gitu kuku ibu nu ngahalin. Ala dia, nongan dia. Kakak lagi dipasirikeun dong pangrumahan apa. Gerak dia. Kami bukan di mau kamu. Setan dia. Dia, nongan dia gerak. Abi dia. Gerak dia kayak gerak nongan dia. Dia tinggal saja. Bantu setan dia. Roman marah dia. Gerak bantuan aing. Dia kuaing kabeh. Ya. Lunjak dia ke kota aing dia. Gablak dia bersihin ke kota aing. Anjir. Gerak. Ya, bangus dia. Nyaho aing dia. Bakak dia. Jagoan amat dia. Baik so jago aing mah lunjak bangus dia ke kota aing. Aing ngarujak ke mana? Ngebujang kota aing dia. Mana gandeng-gandeng. Iya. Aku pisan, ha? Maksudna Bu, kami ditahan tengah ibu kuku mah. Bu, Iya. sekali gini si Bodi kapatan. Nah, lu nyari ibu mah. Kahori nak di rumah kota aing bagus dia. Kanan. Ya. Waktuna dia jeung aing di dieu. Itu aneh bukan kami apa kakak tuh nanti ikan nu halimu di bawah. Lalu lunjak bangus dia anjir. Ya. Setan dia. Ayo gerak dia gerak. Naik. Itu dia di muka. Aku mau